ni makedi Nifitisia kuziku yangwata ndicho imelisa bumana tumumana kana ngobya ibyaye mubado ni pole mutumia imelisa bako ndio nitikaje mundu umwe msiwa mundu kila mundu ado sawa asante sana ndio sawa ni mutumia ngulo naende kama na mutumia ngulo ndeni wakilugu cha makavo jwe basi hai silisa makavo ni kwenda na mwana kwenda na kowe wamukukiza wenga lobesu na Isyawa Ya Mutongoi TV. I love you so much. Ndio nokia kibeti. Allah de baso guys isi atode ne baale Mutongoi FM mu yasobeku. Nende nenda kwita wa mujepyo. Ola eta wasam maunda niwe oyende etina wawasia ola wakasia wendeye na kwevukisia Mutongoi FM na Mutongoi TV. Yaman. Over nini? Sam Maunda onola nesi? Ola Jacob William Maunda. Wow. Osu. Ko uwe wese kendo kibaluka atwasi ngi ndibaloka ba samono na muti wayo. Okwo. Osu no uwe modai. Kabisa. Ndeto twa mama yasimitini. Kabisa. Kwa ene mbeo ya Jacob William Maunda the senior na ino ni Samson Musyoki wa Maunda wenda nombite Ngwangwa Junior kana nombite Maunda Junior ako mena sambo dio mwa senior. Amen. Adio muti nisika no ambo weta takondo atangasa nine ndewe ambo ni utangazi wake maupo kana kilungu chake kilungu cheto otonye ndukamini hewe lakini kwa liko baini kana we no kwangwa ndeno wako uwe museo mwithikesi yakwa nebinda yengi nalika studio nikendangu kwate weni kilungu nikicha otonywa mukamba kelanga imumbi na mwatu angioneka notwa ile na atono esedimba ya mukamba esetwa yakwa ne Jacob William Maunda. Wow. Nena odocha. Hey, thank you so much Sam. Yes. Mutongoi FM mwekara. Nye undwambe. Yes. Peke ndukita wa production. Yes. Na creative. Yes. Na kuungamia kesese. Ukethia umaundu ne maila. Yes. Na pia ukilungu cha kila watandatu kwambe sainya nginya saa monza kekwetwa tuluke. Unasikia ati sipangwingwi. Unasikia ati mana sipangwingwi December you January yini mopangwa tumepangwa lakini wanatuno mundu muno no mundu muko tubanga mwithukesia usuni nundu batwe banundu kondo awendi wake tukune maundu nesa undu mailete kunwa na tuyete mbai pamoja yes nundu inoni yo kwetwa ngwatanio ya mukamba na ndineza kuyo ime kana onakuka thanteni wa radio na kwa ngoka kila munani wa katatu kuma saina ninye ngokulia makulio yu ni wakulia muno ogwe ni wa TV na tuelete keki yambe oka keki yoke tuna keki tuna keki lakini kwa ambapo tutabia nugweo aende mwethukisia wa Mutongoi FM na mosesa wa Mutongoi TV kwa masito nitawa DJ Biado wa kwitu wa Mosi Mombe 001 na mbona ndinezo uwe president benga ndinezo mina president president ya akaja yesa president yes sir wa Benga Nation yes na ndini wa Mutongoi FM iwe kana na TV FM ukekata kila wakana kuma saa monza na nusu tukakoma na ndeni wa kilungu chane cha byangwatilo TBT tuna ndani motuko tuisunga izu live ya bindatene nani mnano wakatatu yani kila wakana TV na radio sikoka hapa mwe yes naende wakatatu ndene wa kilungu changu no ngali kadene na nundu nendo pundu wa mondo mawendo nusu na kwenda ndani mwalimu whether we mubundisia kana yukubundisia ukweje nenda Kitale usini wenda Kitale nenda Kitale ambe na njina wae no mwezi nenda Kitale konga likawa katatu nena kastangi na saa monza na saa monza yabika ndituma kasa attachment ndetiwe ne kilungu kitwa masusia nzoma uisusia masusia nzoma ne makaya la matakoma tuko na Benga Nation kina kwacha kabisa juko nenga pastor Robert kwacha aende tundu museo yes atutambete kumba ba lazima tuambe ukethia ndo meana ando tata tu ma Facebook ana hapana mundu kwetwa munene wito wow yes lazima tumebata matambo tuzo matambo tuzo wanu matambo naende tutungia mu vipi management ya Welu Television Services kuma alao mbe mangaliko sia mero angemokyo tutere chainde kwa ile chadiki kina MC Tash na langi onde naende management usibe watu wa Kingori
Kingori, yes. Ai, kitaweka na Kiswahili. Kisungu? We. Kusola, yani Kisungu tiko lako sola. Tiko lako basola. Allow me, management ya Mutongoi TV, asanteni sana. Pia ndio tumatambwe. We have what we call a production. Pela ende meti na wito. Ala mwanzo bisema bisa. Ala meotoa ile ya wasia. Ndende. Meyo mwanda meatongia mobya kondo kwa ile munane wa umombe. Ndio dilekea kitu abikembisango nukete. Iko ni lazima tuambe kutungia education mobya muno. Nuru na Tongoi. One, netwa maete TV na mametikela. I think ndo museo tukosa mwanya tukamba matungia mobya kondo kwitikela TV na kwitikela on radio tunesa utangasa na tukona utumani mo kete 23915. Yes, na metikele radio muno maonda. Yes, ndio tumakunia moko ni nako 1 2 3 asima mwetu kisia wa Mutongoi FM kondo tukwata mbau kabisa mwa kwanza ngumi kweli ile mwete ye TV na mwete kila kabisa mwete FM kabisa Mutongoi fingwa good Mutongoi FM ngwatanayo ya mukamba wadimika. Thank you so much Sam. Yes. Kondo ndi wa kuna ya museo nende asiru na kwete animo alauka kwa mananamo ukamawasalo kamewe andeno akamemeka kawasia ka Mutongoi FM naindi kuambia mnano wa umombe twenda na kilungu chambe kumbia siasa naindi yalala tukinda tuko atambathi naindi kioko ni tene saa 10 ni kioko tene saa 10 kwa ibinda yambe ni tukinda tuko ataindi Mutangasi wa Mbe kana kilungu cha Mbe ndeni wakamemeka ka Mutongoi FM na kuya ngaliko yake twini 103.3 yani yana na ito dono itatu na mawedhi liko mayo gina kunini ya masako ngaliko sia Makueni ni 100.2 kana yana ndono ile anaende nginaende kunini ya masako ngaliko sia Mombasa na Kumavoi South Coast ni 102.9 ende ngina Mombasa ende mwesoda ni akweno Mutongoi FM twende na matikwa tumutandaoni enda you and the Facebook ndeni wa Mutongoi FM o like page ito ita amanyanya we sende ende netwelo lake lukitu imwe na ende kwambia munano wa mundi netwa kwatamba ukamemeka kawasaka Mutongoi FM na ndende yu komunenga angede siba nzio we ndeu sia TV yetu wa Faith Mackenzie ngalikwea ningona Veronica Willy mekita yani mama ashiete kumashi we Mutongoi TV na Mutongoi FM ni masobe avo kumi nuruna tako na masula au makenukite indi vali tuona ko tuona pakwata mausio ani mama usio nina mwekio ni mene tuna keki mwenze yopio ngumiona ko mbali ngina ni wewe wasio wako wambe kusoa mata ni wewe monyuka wako kanywamba wambe lete mata nenda inde wewe sende tu alika kilungu keini cha kosama keki kuya keki mwetu kisa wewe umamusi kekabe ondoke kinu tumetuma na namba ikalika busi muone kwa kukaunyo okaya mwana oye naindi amwelele kwezila TV keki ni yenyu kumutungia movea na kutana mnano munde yetu kuambia Mutongoi FM tuyasia indi tuambia nenyu kamemeka TV kala ni Mutongoi TV kaina amina mingi lakini undu mutukwete mbau onaito nitotonga movea kuma management kuma Wero TV services kuma Mutongoi TV na langi onde tuasia ni movea asante sana nenda indi kumutwa imu kwa imu nginanga likoengea studio itu ila ni very beautiful mbanake sana yakitu na technology yebindai mwetukiza kanu bikaba amwa okay wala tunenea amwe lele kadi bikaba amwa kona nesa in live tuna studio mwanze na nengende kainde ni mathoche Veronica Willy na Faith Mackenzie wende ni matukwati yake lungu chako tila keki na kunywa sio ngona sio yetu pa nyeta mundu niende tepo nyengo sama wambe karibuni sana. Obanini Faith Pemuthukia kumangaliko sia KITUI ombea bwana biado no tutabio no tutangasa no tutekevyo kidogo retione ndio kana mambo makethia yunda ambitwa kwathukia ekana makethia kidogo kana mambo makethia kana ni welele unimea kwenga kwa TV moko ile moko you can now radio ni kwa tela radio iko nini ozo simu ya kundumia tumana kwesla 23915 kwesla Facebook ni Mutongoi FM we send ende kana Mutongoi TV pia tu live YouTube Mutongoi TV Mutongoi FM and subscribe when the live in de watu kwa tena anzio nenda kuizia maotomane kidogo kwesla Facebook nambo mukithia kwa hivi ndambe amwende na kuiloela
Ve mwini mu mthisia mbenga kumbia nwende na kwelo hela. Asante sana. Ndiyo mwetezi yetu. Asante sana. Naende Kenya yonde nilithukiesi na Mutongoi ukamba wonde ni matokwatete. Ni mwebe yamuno. Nenda kuisi ya matumene au maini. Hii ni nena waloja Faith Mackenzie da ime yombania. Wese ndi aende itwa ya keki. Mwithukiesi ya Samia keki weba uka memeni kawazia. Radio ni agu Samia keki pa Timothy. W munyao. Ese KITUI kusobete kwanza nyindaki lungu cha rumba kivoito J Junior Kilaone ngaliko sia kisola modedeni ese mwa ku nitwabika Fred Mondo embia ndine ngaliko sia Mombasa abudeko takiteme kiboko yao embia nzelone mitambo the loud and clear Mondo wa mudhepio eta wa Esther Mbinya kumangaliko sia Masako embia biado twindini na Jack katete maweo haya no twende indi ko ya twambotila na toisa makeki alamu radio ni ithukizi wazia wa gegi itani kwa Musaisia nina udhocha ndini wa kilungu cha kutila keki tutungia mubeano ndo akwithu wotu kwa titemba nondo ketha nduna tukwata mbau twitha tunaitavana tikavikia kusia mwana ukwitwa Mutongoi FM wi kwa tuito kanano kwithwa uyende utukwata koko nikenda twende na kunengelelia kwenda kwa ngoya kuwe mwithukisia wa kisese cha Mutongoi FM na Musaisia wa kisese cha Mutongoi TV masiro banko nito wa Veronica Siombua ngwete ya kilungu cha twathimwe ngomba usito dhambalala na inengo na ingi ngwete ya vilingi wa mauvo ndeni wa TV ya Mutongoi TV inaudhocha Musaisia na mwithukisia nikenda tukavikie kukwatiania imwe ndeni wa kutania undu wa kutila keki tubikiye na kutila keki na tumimutongia mubewe mwanya nundu wa kwithwa mwithitwe mwini na itu kumela twambise kiseseki mwaini wa katano matuku atatu na hiyo twakwata mwana ungi ula tukwea na mututethesya kwea na indi wasiaka na kemayo kakinya undu wakinye na ndu tutakinyenesa tikwata kana kaka ituka FM ketambilia makinyani alama itu na indi biado tunatwenga mwanya na itu tiketha ni radio lakini TV ni no sawa na indi ni sawa hivi tu yani weti vile lakini tio sawa hii tena kana kwa vendondo na inde Musaisia ati enda tukwatiania imwe ndini wa kutila keki tubikiye na kudhocha kana kaitu kala tumini na kukwata ka Mutongoi FM tutungia mubia we mwanya nundu wa kwithi wa wendelo tukwata mbau kumela twambise kisese kitungi nyatwabikiya na kukwata kisese cha radio mubia we mwanya ini to Faith Mackenzie wa Mutunga na inde vero thenge abatu tileke kino nikenda wide udoni wa wina sangu ni mubea na indi ngisi nitilake kine ngalingoiba winga likwela ukwenda bora utile undete ni same wambe aye anyway ni sawa ni ngunengelelia na indi obani ni Faith nona no sio tuambe ukwina happy birthday Mutongoi FM yi tuina ngenga tutinire ni zero wili ni mwini ni zero ndio mwini ndi mwini nenda kuiva ole utula no naende kwa imwe tutambira tulakeki na twine tia tatu ini yoko labo ya mbebyo ini yoko labo ya mbebyo live radio de na elado ja inainge TV ne ni abiado featuring Faith Mackenzie na Veronica 1 2 3 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Mutongoi FM happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Mutongoi FM happy birthday to you. Thank you so much. Wow. Na indi nienda tubikiye na kutila keki no vero nienda tuthe ani kutila keki no bia dono kuiwa twenda aone ka TV ningali ya keki pepa ne kwenda lakini wewe no lea ndisi ga director wako no mbete kile ni baya nithi ayendo ko director nithi baya ai sawa tilayeni aya na no tu no wende ana utwini atwende na happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Mutongoi FM
kwenda yote like na indi nienda tulewe atangasi alama mino mona oyu alama imbia okay Ma FM Mutangasi na indi tuvikie na kuya keki tumadhoche officially nyumbani nene ya Mutongoi Faith wende hotel wa ilumu nonye kuitilevya keki na ndesa mawamudia no mbetikile ngasa mambe wa MC toto ekanoke niyenga amasa metazia wazi nyango waza macho ekanoke na indi biado yes kenda DC kanambe na indi nienda atangasio miano na tutosti ma Mutongoi FM tupikie na kumado ende biado takui fork na to toast yes na umundi ni special they don't know we like TV ni tuamba ku toast naende mwetu kesi tuende na kutila keki va studio ine si mwitona lakini mwe balamu mwe mwe atonge mobea samaina itu kunda ina itu atangasi maitende maende na lika studio na maimeli anaitu maimeli ya keki twende keki mtu wetenga likwenu wow ine binda yemwe yoka for the first time and the last time muka kwa mane studio inyonde kwambia unini shift this is the first and the last time muko mane wa inyonde naona mambo wangozi ayendo mbene lakini ende bayo na twete keki ngale kwenu ndani masama naende mwithukizia nondo tene tukwete keki mbana kebi kwanza isoletwe muyo witu wa wela munene lawete wani mixer mundu ambe kwa kila keki eto wa DJ Rati marasa maisa yake kimbinge no rasta ndai zazi ndo seskali murasta number 2 Empress mtoto the Empress murasa ndai zazi ndo seskali kaini wakarato nilambia yeki yetisi ndanje kimura ni murasta chongo nusu rasta si ameye nusu mundu watie eto wa Michael Nyamai pai inge songa ula watie ile mutuko nwangai twemelia muno nako mutukisha no kwewa keki yenya moyomwa abai uzu eto wa October sam mwene rumba lambakote no lambakote mwetukeze na musiaje twende na utani wa mwakile kaije twa MC Bob lakini ndo yake yango bia yesiria akawenge andokolo nonye neweka ba mwetukeze nende na kuoma ndikunda nonye neweka na ndi yitu ende na kuweke kimbisengo hayayaya na kuyaninga otwa uko na tangoe yewe no bikie na ndi ande na kutudi ngoma ne kalese ndaitwa aminukirilia ichale na style ya wendo anatwa mbo sunga kina imwe mbisengo ande na kwina atangazia ndema FM twenda twithingitha kidogo tubana no la muthingithi tumanala matadi Sunday gwa usongo bunde we Sunday tumanala matadi Sunday ula wende no ya keki oyu musiaizia na mwetu kesia eta wa Linda Manyanga mwenyewe ameo mataila ya Lucy ula ati eta wa Anne Modeu akitogua makaisanie na mwendo wake wendo wemba awili undu sawa akitogua makaisanie mbe ula ati eta wa Charity Chambo nake ebara na wendo akuya ka Robert tuko leka Sylvia leka ya aye nyene na mama ndiye na mainewa paiteka away wa paiteka away haya nenga betting neba nange makeup nani mwekaleke kimono thank you so much tunake kayeye in the building wenda mwebati na kuna ngaimoko kayeye wapi kule kayeye mbe aeshi mwese na kero bikie ndiye kile kana Mutongoi FM ya Isyawa na thank you so much my brother you don't know we atumia maisa keki kanongele moyo mumambie mbage sio mambie mbage eta wa miss mutumia ngulo kaine no keke betini nongela moyo eta we utindie kwenuka inuka woni ya jawa ake kutilize wapi
Sam Maunda ende no ya keki. Naende pema nokula kwa nda yoke ya keki. Ako wapi msitash? Anduma TV bengwa mundu kiro no ya keki nyine moye. Moye yakile katika Bisiango andi no tio ngitaende twimina ende twamina nake. Andukolo Mutongoi FM na mwende baende ni wa mtandao wa Facebook mu like page ito. Na kana sekwenda ende kwambia oyu kila kitu chonde kiende enu akikwata kwa Islam mtandao ni MC Tasha newe keki oni muna muta hatari sana waliganga ligozia mero dote wa merao tezi Tash by the way dote wa merao tezi Tash karibu sana bro sisi tunasema hapa wanuze kikamba oza microphone wewe nuze sindo hii wanuze kikamba wewe nani nani kikamba ndi mwana wote nani muthuku yani ndawe mukamba ndio vuku nani meara nani Mutongoi kwefanya iwe ka kilungu chane cha byangwanda niwe kana otonya ai Aba mutongoi mwaziara na mukendia chapa intro mwaziara ndo amukethia kuma ko ya meru kuma ku meru ku ndo amukethia bani musi kokolia ona ni Mutongoi owe mukamba gai we meru mudharaka anose kekamba anose kekamba nene tulene kekamba nani meara you may kwa mara biondo munano wa munde wile wira na mwithukisia wito okindwa mane mwithukisi wa Mutongoi FM wa Mutongoi FM nitoka na nitwabika twimene chabya ngwadilo Nijabya ngwadilo ilo nitwabika twabika ai ni chabya ngwadilo eto MC Tash ngalikosia wero TV wero FM amudhukisia nene keke nene keke one keke nene no no onye ndiju ya Kings ndo wa security eba eja keke na Kemeru ale Kings eba nenda nengwe keke yele Kings eni nengwe keke ne keke unengwe keke ni mondonera bana ngereka kweje keke na Kemeru ndobya ni keke bwana ndomea ni keke bwana kwenda kwa mwikare ka thongi ndomea ni keke bwana kare ka thongi kare ka thongi kare ka thongi nengero jaka ka nengero keke kai ka ndobya keke ni we athongi keke na zene nani keke athongi keke Tash nani Bisango ande no kanga idembe Bisango ande no kanga idembe pape uluka kito studio nani mwezo bya meyo yawe ya gweve idi atuke muse newe mbage mwetu kesi ande twende no yake kito nena kweyomba nesia Bisango wende ende no alikangale kwenu enge na wadi wambe tusunga ithionde lakini nena twamba mtu wa udhio mweni obaini wandatika ile Bisango aituni ngita yake na kadaweza kwende aende maundo ni moka sawa na ende tuisiokedia twende tuya keki hivyo nde tusungete Bisango na ende musiaisia olone na kwela kusla TV ni Mutongoi TV ne tusiokedia ebinda ete basa ala mwende na kwithukiswa ndeni wa Mutongoi FM ebinda ete basa ne tusiokedia maovo maito vikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matone kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua maovo kula metha manikitwe wasia wa vilingi wa maovo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na indi kwi mbua sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia mauvo meo na mediomo twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngiuvuvia vilingi wa mauvo nyanita wa Octobius mbiri Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba Niva Mutongoi FM tuyunengeleli mauvo tondu maketika maitu mwane andiki maitu mauvo kumandwani kivadhukanyo naende mavi kamesani tu ya mauvo tuka masunga tuka madhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na nthionde nendhinu wa vilingi wa mauvo wena kwa Beti Wambua Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba Mutongoi FM Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba va Mutongoi FM
twikuvuanisya kila matambite kuutavya kukwete wasya wa ndongoi na mawoni mamwene nthi kieleloni cha kwete mbai ya mukamba vamwe na kumia chenini. Komana nakwa nye Michael Muli wa Nyamai kila muthenya nthini wa vilingi wa mauvo va Mutongoi FM, ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Umiloni wa sua, udhuiloni wa sua. Ile mbetani ya ukamba, Kenya, mukilo amivwaka na ndisionthe. Ithima Mutongoi FM nituyumanitie kuumanyithia. Tuikwete mauvo mena uwo, vate chendi, vate kuongela, kana kuola. Komana na kwa Charity Chambo, gikwete vilingi wa mauvo. Mutongoi FM, ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Kitui Makueni, Masakuni Mutongoi, Lovina Mombasa, Yasani Mutongoi, Kuivya, kumanyivya, kutanivya mukamba, ukadhia, ukitia, kutetea mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Kitui Makueni, Masakuni Mutongoi, Lovina Mombasa, Yasani Mutongoi, Kuivya, kumanyivya, kutanivya mukamba, ukadhia, ukitia, kutetea mukamba. Mutongoi FM, Mutongoi FM, Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Of late nende yuengo kwata reports ya kanavena Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, ovamwe na Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisyo kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ya kunenga mumanyisyo na utuika ula wiyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tuko ni esimu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. And the topic is Ningo gani kileto nyumbani kila mtu ana smile. Yes, Raha Premium. Question number 2. Ningo gani kileto nyumbani unasahau hata kuna mboga. Yes, Raha Premium. Question number 3. Ningo gani ukituma dukani kosa unasikia kulia. Yes, Raha Premium. Ningo gani iko na jina la ubatizo. Yes, Raha Premium aka Kavara. That is so obvious. Na kuleta familia pamoja. Naturingi by the way. Moja kwa moja hadi kitchen. Unawasha moto, unaekelea maji, ikichemka, unaweka unga. Dakika 5 ugali yako ishakuwa sawa. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Rafiki Habo Clinic ni kunenga usungi wa mauta, typhoid, ndetema, amiba, mbio, malenyu, mutambuko, kisukali, itausianda, fibroids, kulea kusia, kukosa vina wa kiume
nange maingi wakwambilile twithe wa masakuti na watasha bakubi na Mulei Supermarket, Kabati kwa Kanondo bakubi na Equity Bank, na Kibwezi bakubi na Sibitali kwa Chola, Wakeli Mombasa Changamwe Airport View Guest House bakubi na Jambo Village Hotel, Nunguni itina wa AICDCC Bookshop, Tawa Silent Lodge kuthengene na Posta, Amazon Hotel Ngoloba Yambe, Matuki Nani House bakubi na Brilliant Supermarket, Tabeta kuthengene na Desert Rana Booking Office, Wakanaki Twister Hotel Kalundu kungetha ni Sena Lake Oil Petrol Station, Emali Bus Park nduka namba 33 Mwanza, Ikanga itina wa Comeback Hotel bakubi na Kadhi Booking, Wakatano wote katika watazama Agroves na Cecil Hotel, Tala itina wa Mama B Shop katika wa Posta na Eastmart, na Kasikeo kungetha ni Sena Salvation Army, Wathambatu Ilovi Mulolongo katika wa Sky Go na 3Ds Hotel ground floor, Kambu itina wa Kanzi Supermarket na Mitine kwa Frango Mudhui stage Javo. Kwa mavombi angetuku nesimu oyuko sila noti Mwanza imonoti kenda noti nyanya kana noti Mwanza na noti Mwanza noti kenda noti. The world needs more health professionals. The demand for medical and healthcare professionals is on the rise. At the Imperial College of Medical and Health Sciences, we give the best to our students. If your career choice is in the medical and health sciences profession, we are your college of choice. Our professional team of trainers does not just dictate notes, they demonstrate to our students what we teach. Welcome to Imperial College. January and March intake ongoing. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Nakwane waku muthenyani witu mubaka tutane ni bombau. Mwisho wewe sio nikambokisi ya kwa baby umonde we wakwa na kwane wako umonde we wakwa na kwane wako udendane wito ubaka totale ne baba. Maina mitoka minene na mawe ya manene Angi maina iduine ni matoli ya kisabu Oka metekela na mawazuma kwa mainge Ya ikinduo na minata ingesi kuoba Atu inimo manenga ndeza seoka kwetu Gaine museo umondeo tu inadena Umonde we wakwa na kwane wako Umonde we wakwa Udendane witu ubaka totane ne baba.
siano amokie nondo wito kwela mokie kona sutila nikete na kwela mokie kwelo elango ni yagu asia imakunde mabikie na lumamosi maunengane kwa tukake mosi na mama kwande mabikie na lumaito tunengo mwini masioke matu wanime ina tongo imakisione mabikie ibeti ya tumia moika inasiana makusi ya mawiko manene ya mangai tuisanie na tunywe mote na wito tutane tuiba mwetu tuongie ngai mumbe munde wewa na kwane wako munde wewa na kwane wako munde ngane wito mubaka tutane ni baba Tusonge, udenone wito. Tusonge, udenone wito. Tutane, udenone wito. Wate koko, udenone wito. Wate koko, udenone wito. Watu there, udenone wito. Doselele, udenone wito. Ula mama. Tusonge, udenone wito. Mutongoi, udenone wito. Mutongoi FM, Mutongoi, udenone wito. Doselele, udenone wito. Mutongoi, udenone wito. Wapi kuna Mutongoi FM? Isese kitu chao. Wapi kuna Biando? Toa bimwa. Nichavyo mwate. Oja nae. My baby twambe usonga mama neka na kusaku wanyini maela mama neka masaku wanyini mona niwa makwetyo samba sange wasiamana measia tunisoma chinyini nako atesika na weno wito ni wamoja
mateseka na wendo witu ni wangipo nikulia tene maiba ile tongoza tene maiba uine namba tene maiba tuichati ginokalika okisi yawa kama lonze inobinga singila singila katalo kokile katalo kokile ay waboka bangu tabiende tosimoyo woka bangu tabiende tosilato wendo wimuyo uya uteitanga kiticha kucha wendo ni changwa kisi kiticha kucha wendo ni chanasi mapenzi makuma kitie undwa chonze mapenzi makuma kitie undwa kila niwe makwetio samba sange wasiama measiato isoma chinyende nako matesika na wendo witumbi wa munya matesika na wendo witumbi nikulia tene maiba diyo tongosa tene maiba uine namba tene maiba uichani inokalika okisi yawa eka malonze inovinya singila singila katalo kokile katalo kokile ay Kanengwaka mwananza kuwekele yingi Kanengwaka musonza kuwekele yingi No uweza kuwa yingi mbebi yakwa No uweza kuwa yingi mbebi yakwa Ilobi yambi ya maisi ene kikune Ilobi yakwa na ngiti yangoni kwaku Ambao saka salvini ukisima utamboe No ikashea mitandani tumapindele Kanaka video tuisonga ngukwete baby Kambe odhiva iroma mange Nikulia tene maiba Iye zongoza tene maiba Uine namba tene maiba Uichani inokalika okisi yaba Eka malone Inovinja singila singila katalo kokile katalo kokile ay
Katalo, Gokile, Katalo, Gokile, Thank you very much. Thank you very much. Samahani sana kwa mafansi wetu kwa sababu leo hatu kufika na drama wetu. Mtatuia radhi na mtusamee hivyo. Drama wetu alichelewa. Ndio maana kidogo tunamshike kwenye drum set, maana tumechukua kijana wetu tu anajifundisha. Lakini kwa yote tunashukuru kwa ajili ya Mutongoi TV kwa kutupa nzuri pamoja na Mutongoi FM ambayo ni mtoto ambaye amezaliwa katika Kambaland, Kenya nzima na dunia nzima kwa jumla. Asante sana. Makoni chaki yakaiki yanje kingolu twinanga imunene na ndeta kwitekela dozame wasiwasi ni waki na twinanga imunene wasiwasi ni waki na twinanga utasindawa wasiwasi ni waki na twinanga imunene wasiwasi
wasiwasi wake na tena ngayo tasindawa. Chochebani chake twinangai tona kwa jula maundo story kavenuka. Chebani chake twinangai utona kwa jula maundo story kavenuka. Imagoni chake yakayo kwa jangolu mama twinangai munene na desa kwetekela tosame. Siwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Wasiwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Boye tu boye chengi na kutio na kuya. Wasiwasi wake na twinangai yotakoma. Onega maundu ala wisilite maigeta macha udela. Lukaiye iki vina twinangai yotasindawa. Wasiwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Wasiwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Chochebani chake na twinangai utona kusenzia maondo story kavenduka. Kimakoni chake yakaye mangi ya mwendwe twinangai munene na desa kwetekela tosame. Wasiwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Wasiwasi wake na twinangai munene, wasiwasi wake na twinangai yotasindawa. Twinangai, twinake, twinangai, twinake, twinangai, twinake, twinangai, twinawia, twinake, na twisawa. Shambiki Isyawa Ya Mutongoi FM. Alikosia KITUI, Masako na Makueni. Wapi kuna msitu tu? Chabia ngwatelo Eba Mutongoi FM.
ye FM Songa hivyo Kizeta kize Watu kulosea Na hiramu Sana Shauri ya Mutongoi FM Etwa bikai Etwa tonelela mwako wiki ya munumbete ini muno nikalite sana nisingo ini mwako wiki ya munumbete nina raha nikalite sana no peke ini mwako beo musingo ni mudoko nina raha nikalite sana no peke ini mwako beo musingo ni mudoko Mucho bene que wendo mo ni twe maoya oya ngai ane oe isakuwa baito nigeze kwetuba yeni muno nikalite sana nisingo ndi mwako wiki ya munumbete yeni muno nikalite sana nisingo ndi mwako wiki ya munumbete dinara nikalite sana no pweke ni mwako leo msimu ni mudoko nina raha nikalite sana no pweke ni mwako leo msimu ni mudoko mwakana ingeje kila nisimisa kwa ewa yani ende kusa kuola wakwae mitandaoni Facebook na Insta unangeniona mayuka kosa beni unangeniona maitu matu message utandoa kwa nocho kizungu mukuti yani mona unikalite sana misingo ni mwako wiki ya munumbete yani mona unikalite sana misingo ni mwako wiki ya munumbete nina raha nikalite sana no pweke ni mwako mzimubandeo ni mwako beo musiengo twambeo
kila mundu ana testi yake, kila mundu Yes. Papa Mbisengo. Wapi kule captain? Bisengo, kidogo tusikie bass. Hebu tusikie solo. Hebu tusikie rhythm. Haya, twende kazi si wote. Peka wadi ngwenda Bisengo. Kalosene tuesania wendo tumini nako. Ala ndame tukise kusilangaliko sia masako. KITUI na Makueni. Na mtandao wa Facebook. Tunasema asante sana. Ekombea siasa ni hiyo kite. Wene rastas zama. Wapi kule makulabu? DJ Otom watching live on Facebook. Kalikosia California. Bro gani ngo KITUI? Frank kam eto Franka Mwanzia. Kalikosia Dubai. Madam Platinums. Sino tayuka ikwata andenu wa kilunguchia kwambata. Kila wadhanda tufa Mutongoi FM na Mutongoi TV. Wena akapita maunda.
Magulabu. Kedia kama Susana. Papi Senga no mwete mbandi very soon. Genze. Ukwata wabangu kwate bae utunge wakwa. Ukwata wabangu kwate bae utunge wakwa. Ukwata wabangu kwate switi utunge wakwa. Iwe nile nikwika kila ukwenda baby tutwane. Iwe nile nikwika kila ukwenda baby tutwane. Utwike wakwa, 'cause I love you. Utwike wakwa, 'cause I love you. For sure never done. Kamuka yes. Kamuka yes. Yes. Wapi kule Mr. Wise? Wa 100.2 ngalikosia Makueni. 103.3 ngalikosia Kitui. Voi kuda yangina ngalikosia Mombasa. 102.9. Weya watu kila tuiva mudi ya kuika selva. Utapa we, vijokes tuiva ukandeka suwaimba. Yeni radio kude chata omoni. Kana chachi, ni radio kude chata omoni. Kana chachi, utwike wakwa, 'cause I love you. Utwike wakwa, 'cause I love you. Boshuani batanaku, tamuka yes. Boshuani batanaku, tamuka yes. Wapi kule Kayeye? Wapi kule la Twele? Magulabu. Raisi mwako baicha utembokewa. DJ Rati. What? Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Mutongoi ne batanaku. Oh, I love you. Mutongoi ne batanaku. Oh, I love you. Mutongoi ne batanaku. Oh, I love you. Kana na moma lonze. Oh, I love you. Alangi no atoi. Oh, I love you. Kana na moma bayoke. Oh, I love you. Kila nisi ne batanaku. Oh, I love you. Kila nisi ne batanaku. Oh, I love you. Mutongoi ni ngwendete. Oh, ni ngwendete. Mutongoi ni ngwendete.
Oh ningwendete kila nisi ni vatanaku oh ni vatanaku ekanana moma lonze oh I love you ekanana moma bayoketo oh I love you oh I love you nijabye kwazilo huga niyongwata niyo ya mukamba oh I love you 103.3 KITUI Kibwezi 100.2 oh I love you Voi yana oh I love you Voi 102.9 oh I love you ningwata niyo ya mukamba oh I love you Rasta nsemo wa kidogo Mutongoi ni vatanaku oh I love you Mutongoi ni vatanaku oh I love you masakomo bakamwala oh I love you matumba kamasinga oh I love you ibyokomba kabumwinge oh I love you Mutongoi yashika kote oh I love you Mutongoi station ya nguvu oh I love you Mutongoi FM oh I love you Makueni oh tumwendete Nairobi yote oh ni tumwendete ngalikozia Makueni oh ni tumwendete idukise Mutongoi FM kila ibinda wekala we musome bie we mutani bie na umani bie Papa Bisengo Iwa wapi kule bass guitar oh I love you MC Toto oh I love you MC Bobo oh I love you DJ Roti oh I love you Kayeye oh I love you Danja Kimra oh tumwende Peter Maunda oh tumwende Ani modeo Mutongoi no yotosha was Mutongoi no yotosha Mutongoi no yotosha ngalikozia KITUI Mutongoi no yotoenda ngalikoze Makueni Mutongoi no yotokwenda Kibwezi ngina Mombasa Mutongoi no no yotosha KITUI nayo meyaziata Mutongoi no yotokwenda Ilobi ngina Qatar Mutongoi no yotoenda Mutongoi no yotoenda wa kula ngoma wa wachezaji wa kulipwa eti wakaenda MC Toto nani mkali nani mkali nani mkali wa Mutongoi inayotosha Mutongoi inayotosha wa chini kwa chini 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 komwana 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 eka komwana komwana eka komwana komwana eka 1 2 Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Education Maito.
na alao mbeme tuelele kwisila mutandaoni wa Facebook, kwisila ngalikoni application ya Mutongoi FM, kwisila kamemeni kama pisa kama Mutongoi TV, na ende kwisila radio ni tuinotanu ni kwa mwani mwendo na ituku bila tuambie nginapa utu kikiangire lo kilungu chako tani ya Isyawa Ya Mutongoi FM yu kwambia yu Mutongoi FM ye kisebeni natangasi nimeyumbanetie kwambia ndatika eno kwikala indi mayo tanebya mayo somebya na mayo manebya na indi kilungu cha mbebyo kuka kwaku ndini wa Mutongoi FM ni ikumbia siasa wene rastas nzomo na indi kenda nzomo no mbegwa nzomo kenda nzomo no mbegwa nzomo nendo kunengelelia lekala indi wende ni watu ambesia tuinapata naku musiaisia na mwithukisia wa Mutongoi we Mutongoi na ide na Tongoi na isie ikundia ndo ingi